sama-sama semuanya. Al-Quran imam kami, Al-Quran pedoman kami, Allah Allah, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami, Allah, Al-Quran imam kami, semua Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam, Allah Allahu Akbar. Aksi bela Islam, aksi bela Islam. Semua angkat tangannya Aceh, angkat tangan semuanya. Takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Coba saya mau dengar nggak pakai hadroh, semua yang keras. Al-Quran imam kami, Allah Allah, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami, Allah Allah, Al-Quran imam kami, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami. Semuanya aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam, Allah Allahu Akbar. Aksi bela Islam, aksi bela Islam. Semua Aceh angkat tangannya semua. Takbir, Allahu Akbar, 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 Allah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Umat Islam Aceh siap bersatu, siap rapatkan barisan, siap bela Allah, siap bela Nabi, siap bela Islam, siap bela syariat, siap jaga Aceh, siap jaga Indonesia. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Ini saja yang saya sampaikan.